so sem jinge mentah balengi sem jinge haga por bengi senya ke party haga por bengi penkre election amali house name apply penbari gibril baniang laga pipi piru bon bantre ngimla aban yo tanglai puarang tanglai po ki candidate niyo tang kapronut kataru dan ki kepalasu alak ai tiket gitu bon pan le klimat namar boleh boro gisno le lalong sunu banile election klem pisa tang kapronut niyo ki candidate bangine kon ni election emily mentapat nyo pras pongut nagoi konstituensi wan pan tiket harap ikut tinggi hak tangi tiga ini bagi ko abang ni pergi pajba. Kalau ba nang ni syahmat kan punya penkre yang ke MDC. Wat pelet jumut ya utau kandidat pelet jumut ya ke parti pada dengan nongrim juga parti. Dengan bena. Wat pelet jumut ya kandidat. Mulai pelet jumut ya ke nongrim juga parti pada ke parti. Aga parti kan pilihan dua iweru syariah ini ngemsei. Ya gibril kibangila ban syariah. Kita mensyati kantam ke MDC election ke balaban pet kat Bamon. Oh, ni teng-teng apa ni song peran mengelam yang lasuk bamdon MDC election bani badan. Nomor lagi trai sitom mentah lagi ni pagla bala tiket mas senjok ni apa yang pipi mande. Apa ma? Nak kata kau, oh, kila bendan ki perlat ki bapisawi, kila bendan ki bayi ki basem, ki bapam tiket mereka berkut ongkat bangarai ke parti ngapiang bet. Katakan kan yalami, katakan kan pelangi, bangin yo ban ket, ya uso, jangga jingjok, batang ila ban yo, ya kejing sinshar, house name apopra, kan mau unir bamare ningtong, UMP jingi, ulatam lailak, yo pue ajar tam, menta uns ai, ya utau ding, hai kini keban mare MDC, kini gede ban tambun, baki kan sai, hai kita keban mare MLA bangin yo, ya kejing jingjok, awal apopra, yende ban rem, hai kini likely election ko kita babi jang kamle ai ni gendo ko jinge ai ni gendo ko sosan bre namar ngimla hot la ragalong kaman ko joplay la da la ngirung ikwa na mentah-mentah iban sinsarno ya ke jela megalea ndengi hap ya ke por ko joplay ublay ro haban tunjo yang ikum ke jat bre namar ngiru kipai ba teng-teng ngila hier hakur kom perkhat lailam bakala Yemi benta akum ke voice of the people party. Ban sneng, ban kraw, ban ikai. Kumno ban nara ay ke jitli. Kumno ban nara ka akor ko purom. Kumno ban ile persya ay ke jing sniu. Kumno ban klepat ya ke jat menriu. Namata ke jinyak lenti ke jingi ko kipat babi. Kamu ke jinyak lenti ke besuk. Tingiwan namar ke tarahangan ke por ke pemerintah. Banai kuble yepi. Bat ban yet huru. Ya kita ke AK ke jinyak lenti juga voice of the people party. Badu bangi kipat ba. Nini bilang kipat ba kiba scam ya ke jimut ke jimkat bagi ciri kedua ke bakum dari ke tangkam bangin pentemai biang ya kata ke jingkut jimut ke scam ke jing bangin pentemai biang ya kata ke rai ke jingi bangin peteng ban ai ke jing bersyan lah ke jingkai ya kirim payeng ke jingi lah ke ai ke bangin ngile ngen kenal ya ke voice of the people party